Tukana arua umwe wa baraba ithukirwo na kuragwa ni maitha nterichie Gembe North na Thiki Jafet arathirwa ni maitha untu barabonekete gutabarikia nteriu na nande akariborite thirikari kureka kuba utatira na kuba thangikira na njirire batere kenda kuba karia Nicholas Chabari no karima thikone jaja gatumenyithie nkuruke Nikiriro kirage kwina antu bamuchie wamwe na atori na chore ba Joseph Ntoimiemba kiri mathiko mara makuruthitwe ntugo oye muthi makuringiria amutuyu urarari abitha wa NPR na ari umwe batano baboragirwe ne mbithukira ya maitha ntere eche Gembe North na ara ntugo ye muthi antu bathire na mbena kinya kuromberwa anthiguru eno oye Gembe North kuthina mbena kwithirwa kwina thiri na kinya maitha matia kumira tufunge hiyo roho na mahali kila mahali ambapo adui wamekalia wakipanga uofu na kuongea ambao karitende wakipanga maovu tutangaza ya kwamba yao itakamilika. Mpango wetu Baba wa mbinguni, tunaomba ukakalie mipaka yetu yote ili ukatulindie Baba. Tunaomba ni kwa ajili ya ardhi ya mahali hapa. Tukuromba maziko na hivyo yano ntu ba iba kuromba to dolewe kombe kya mikuyo ntobi kire antu betu na ile romba leo yetu kona ogu na tio siasa ciakananwa amono mantoni emegie okaria nonto wanataka siasa kwa kila kitu tukemee siasa potofu nonto bokavigeria kinyo hivyo kubogera kutena security yeto security ili yeto nene yeto ranjere tena uwe nturene yeto ranjere tikira atongeria hivyo ndo atongeria kwate tukaileva ambaye ya everywhere nengo eto tuende kila mwananchi tujitole kupambana na wezi kura antu ibaringere na antu ibaringero baba inge batu tutaibwa sene taginya ayeteka family yantu batano tutaibwa kailemia ayeteka family leko iji itokwata na loi batu baraba torwerete antu beto ne antu bakaunte noti bameru na atia antu baku bomba kuithukirwa maitha ne antu bakuma nange no kaya kuya kuwa pole na ne antu baku antu bakiuragwa ibaetigiria kuona wa muntu akiruta angogera batiri kwithirwa kiruta nikenda ukaria buthina mbena kuonekana mbunge wetu wa Gembe North Bwana Taitumu woni no observation yekwa wende gore nari tengwe mwanka ya kinyara batyokinya akakwitha turetera interior cabinet hapa muneno security waziri ai Gembe North na atwariria au bayele aturetera inspector police ora munene wethe mumeru witwa Gome no atwariria katurenda etange kungurukia au na etenda kinya mwiso na ndero ntona akwaje bubombe baito musogere nkabo umba kurana security na njirenge juice president yare aloi ibo iberu akwa Taitumu nchumbura nae ibo ibachuma tangazo au toma Gome omwe Gome yaro kere ro watu agwa otekwe to kwethia tutaenda ngubo nya munene kinya muthenje yagwa otekwe kwethia ndenda kwa atire ndio etako wa etake president re atomana woga Taitumu ino eta kizo kuma gendege okuma kwa president na ametoa amri kwa yokia ibundoki kwa ndanjokia katu atire lo ya tuweto kweno ati kwena itarere omu na tukaringa siasa na intobieto tukaringa siasa na ng'ombe bora nkuonga mikono ituilebe muchemano iyo arethi iyo bwechwe araka iwezekanavyo tukarende tubangire security yetu wimbwete kuma thai katukaibanga tuweke mirandi yetu yo tukaria nara Rwanda. Ninasema kwa serikali kuu sisi tujengewe kambi Njarune mahali ambapo sita wanatokea. Sisi tuwekewe ile college ya RNDU pale Makinya, ndio wale manjangili wakati wanajaribu kufuka wakuye kuiba ng'ombe zetu, wale askari nao watakuwa ambao watakuwa training ile ya RNDU, watakuwa pia ni kinga ya security upande wetu. Kuma Gembe North, Nicholas Chabari.